Pozdrav, u današnjem klipu ću vam pokazati kako koristite kameru vašeg telefona kao web kameru. To možete raditi pomoću aplikacije koja se zove Droidcam. Nju ćete skinuti preko marketa i potrebno je skinete aplikaciju, odnosno klijenta za vaš sistem. Vi možete skinuti se za Linux ili za Windows. Ukoliko vam je Windows, vi ćete skinuti tu aplikaciju, instalirati. Ja sam to već uradio, link će biti u opisu. Kada skinete aplikaciju preko telefona, vi ćete ući, ovaj ekran će vam se pojaviti i ovdje će vam pisati vaša IP adresa i vaš port. Zatim kad uđete, možete kliknuti podešavanja i bitno, ako želite promijeniti vaš port, možete ga vi izabrati tako što ćete kliknuti ovdje Droidcam Connecting Port i da podesite port koji vam odgovara. Default je 4747, ukoliko vi želite možete da ga promijenite. Zatim je, kad to uradite, potrebno je da uđete u aplikaciju za Windows i da uđete na vaš telefon. Ja ću ući preko mog telefona. I sada što treba da uradite je da prekopirate device IP, to je ovaj ovdje. To je ova IP adresa, tu prepišete i port koji ste vi izabrali. Meni je port 1111 i ovdje izaberete video ili audio, ali sam samo video zato što je audio veoma loš i kvalitet video snimka može izabrati, ali izaberite normalno. I sve što je potrebno jeste samo da kliknete start ako ste se lepo prepisali. Please wait. Sačekajte par sekundi i to je to. Vidite, ja koristim moj telefon kao kameru i upravo snima moj ekran na laptopu. Zapravo i nije tako loše, ali možete koristiti. I hvala što pratite i subscribe.